دینا زەقوت دەستێ خۆ سەر وێنەیە کوڕی خۆرا دەبە. دینات بوو یەرێن تەمووزە 2025 ئێن سوێدایەدا لە باشوورە سووریێ دوو کوڕێن خۆ و پسمامێکی وان و هەفژینێ خۆ جەزدا بوون. دایکا کەزەب شەوتی بەحسا دەمژمێرێن داوی یەن ماڵباتە خۆ دکە بەری کۆ ژە ئالیێ چەکدارێن تندرەوە بين قول باران كرن صائب الحمر والعشائر والدواعش هذول كانوا 13 واحد. کسین که در باسی آپارتمان وان بون خودی نیشان صور کومن بدو و داعشی بون. هجمار وان نزیکی 13 کسان بو. دسپیکی باوی وان بشار عنوس لبرجاوین وان کشتن. پشرا هر دو خورتان به دستن والا روبروی وان بون. جبر بیچگی بون و جوان ند ترسیان. پشرا او برن آپارتمانا لهمبری آپارتمانا ما. و او نچار کرن خوششان نشین باویجن. بگوتنا دینا هر چار قربانیان مالباتاوی د دسپیکا بو یرانده بری خدابون نخوشخانه باجار سویدای داکو آلیکاریا بزیشکان بکن لی کومن چکدار ریل بروان گرتنو او رواندن. اول واحد زد حاله هو معاذ بس انا عرفت ليش هو زد حاله. معاذ کسی یکم بخواهد لی من صدم زانی وی ندخواست ببینه کو برا و پسمامی وی لبرچاوین وی خدا آویجه. دما خواست خواب آویجه جوی را گوتن بسکنه ام دخوازن وینه ام بگرن. پشتی معاذ خواه آوید و سامجی همان تشت کر و براجی لپایوید شو. افهمو چه بو پشتی گله لوان هاتم باراندن. د 27 آذار 2026 ده کمیته سربخه یا لکولین سربنتوینک بویی و راگهاند کوه سویدای بن بکرینن برفره بلگه کرنه دنابوان ده کشتن اشکنجه کرنو شوتاندنا مالو جهن عبادته. لگور کمیته زیدتری 1700 کس هاتنو کشتنو نیزیکی 200,000 کس دنجی در بدر بونه. هر وها تكسكر كو هناك جوان بن بيكرنان وقتاوان شر تن حسباندن لولو خان روداو